Lakay, kitam day tini. Tay. Ampay ta, nakamulong lang ka manan. Nakamuling lang nga. Dala mapanpanunod ko bakit? Dalang ti nag-flashback di jay memorya. Naman atan kalukwan man siguro. Nakakalukwan, haan bakit? Malaglagip ko lang gamin datay ex ko. Ni Maria. Amang bakit dadya naglambing man na dyan. Tapos, naasikasaw. Hanga na ungag. Nasawam ko man Nagijay mo titi malaglagip ko. Malaglagip ko lang magbakay. Kini Maria. Ito talaga ang arod nga swerte ni na asawa na. Ay, man nga talaga na swerte ni Andres. Ito talaga na. So usaping ex-met langan lakay. Bigla nga na napanunod ko, nalagip ko day di ex ko. Istorya ikot kanya di ex ko. Apay, damo ex-maw? Ito ko namsa. Amom di ex ko lakay. Kanayon nga mahanghang over di jay. Oray no kadigdigos na garod ka agat aarak latta. Man, ti kunana ide, silpo kanu ti biyag na ti arak. Iso nga no naliday, agarak. Nagati problema na, agarak latta. No naragsak, agarak latta. Kas digayam ka no silpo ti biyag na. Tuon. Kas di ti sasaadak no makiinom iso na lakay. Tatamal lang na dakamat day nga ex mo bakay. Siyempre, tatak lang ba't ang malagit? Amumpay la kay ti style na dadya nga ex ko. No, datay agiinumdan, aginayab da nga aginuman. Pasimple pa'y mat, no damo, di jay. Patikim-tikim nga ko na dagarod. No, natamaan ay na, tas lalang ganun, ti pamayan na dyan ti arak. So, di jay ti babawik mat idin di kas di ti ugalyan nan. Sapay no nabartik di ka apir nga apir. Nangibabain nga talaga. Tapos no pa English nga English. Wrong grammaring garo di Englishing na. Di apo. Talagang babawik ang nga talaga. Tapos no masubraan na. Siyempre kakakaot na day ka nga pulutan na maisarwa na pa iti daduman. Iso nga talaga nga mangibabain dedi nga ex ko. Babainak nga talaga no dedi agsasangoda. Tapos dalang matunto nawa nga kandila. Pag mayatan na magkidi, sarsarita lang ti ambag na. Ang paggastusan na. Unay mo day nga ex mo mutay. Garo. Iso nga babawik nga talaga. Sapay no kwadijay ti pakalasinak nga nabaratag. Ay na, maisbuan na pa'y ti sapin na si ka. Mangibabain nga talaga nga mangibabain. Dahil nga ex ko. Ay na, unay mo daytan. Ex mo. Yung tinagustwak mo't lakay kanya na. Natal talaga. The best nga quality na nga nakita kanya na lakay. Oray no pirmi nga nabarbartag nga gaputik punsyonan. Mangiyawid mo lata si ka. Idagasan na. Dede nga ex ko. Si Masida. So nga, ajay ti the best nga quality nga nagustuha kanya na. Kay, sino ngay daytang nga ex mo? Baka may katatamlang nga na istorya may? Siyempre, tataka lang mga agistorya ti ex mo. Ani Maria. Maria dita. Di nalagip kumot dayjay nga ex-boyfriend ko lakay. Tatan, asawa kon.